Pemirsa nampenin surat edaran Sani Kemedalang oleh Dinas Pemajuan Masyarakat Adat untuk nambakin penglibat COVID-19. Asapuniki wawancara jurnalis Bali TV, Majang Sulinggis Ide Resi Begawan Semerti Kusuma Wijaya Sebali, Renden Pasar. Manutin surat edaran Sani Kemedalang oleh Dinas Pemajuan Masyarakat Adat, wanta silih tunggil pengupaya nambakin COVID-19 saking desa adat antuk niskala. Medasar paruman Sani Kemargian kesarengin PHDI Provinsi Bali, menjalaran surat edaran inucap kauningayang Majeng Krama Bali, mangdang laksanayang upacara nunas ice kerayuan, Majeng ide betara sesuunan untuk nyejar wiadin ngaturang Banten Pejati, ring merajan suang-suang krama. Om Swastiastu pamirsa Bali TV, sekadi sami sampun kauningin, sampun kawedar surat saking Dinas Pemajuan Desa Adat silih tunggilnya nih, mendaging indik lelaban sani katur oleh kramo saking jero suang-suang. Inggih nganene indik punika sani mangken titiang sampun tangkil ring geria Kusuma Sebali Tembau, Majeng Ide Resi Begawan Semerti Kusuma Wijaya Sebali. Om Swastiastu Ide. Om Swastiastu. Nah, ini indik surat edaran saking Dinas Pemajuan Desa Adat punika indik Pulau Pali Wiadin lelaban sani katur krama punapi manut ide. Ini genungwan nika manut ide newe patut kemargian punapi ke indik Pemajuan Desa Adat punika wantah garda terdepan nika saking desa adat suang-suang jero puri geria napi sone nika wantah nunas tite ring kayangan 3 ring dis ring betara Majang ring betara 3 dan niki suang-suang kramo memargi nalar ngaturan lelaban menekadi nasi wong-wongan bawang jahe uyahareng muah ketabuhan nika artos nika becik pisan, semerti nipun becik pisan, lelaban nika katur mugi tan kawentan kebiah paran dan wentan merano, santuan sesapan nika sampun medaging riwus te kita amukti sari, lita kalian nika napi je virus napi nika sampun, misalnya ngajang-ngajang lelaban nika mangdene matilar, ngicenin kerahayuan. Wandang ngadorang pejati ring suang-suang pemerajaan napi punapi wendan napi sana niko yan medue kamar ci niko ring pelangkirane nalar ngadorang pejati niko wowohan malih kuangen nasiki kuangen niko pinako pernawo ide Sang Hyang Widi nunas ring ide Sang Hyang Widi ring nis mangde keselamatan sami dumugi di tiang sarang sami nemu kerahayuan keselamatan wandah di tiang aturang pejati lelaban nasi wong-wongan keten pernikahan niko kadi becik pisan iki ngerasiti saking jero puri suang-suang tilde mantan tunas ayat ring itu jadi itu cumpu pisan becik hargyang sakalit sakesidan yantan bersidang niko segahan manca warna dan kangkat niko tetabuh niko pinako napi wasa niko pembersih napi niko disinfektan napi wasa niko ibang minap matur nuning niko nah niko pinako sampun ngeniang mangdene virus niko madam kenten niko bawang jahe hurang aryang niko padah nalar niko karena niko pinako proteksi dia sangat ipun niko dan napi wasane dan telap untuk kenten niko proteksi ini dari bawang kenten jahe niko pinako ngemaliang mangde ipun madam dengan sendirinya kenten. Inggih pamirsa sekadi punika bawas ide resi dumugi wenten banget pikenonyane Majeng Ide Dane Majeng pamirsa Bali TV taler melarapan pemargin aturan lelaban saking jero suang-suang dumugi krama Bali side ngemanggihin kerayuan taler keselamatan. Juliana Miwah Riase